Abatumigwa barinjiye nko mubibona, aba ni abatumigwa. Yes, bari ni abatumigwa Christine Shusho, ahubwo tuzamuke umwerekana ari busohoke. Ihute. Yes, 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 yes. Christine Shusho. Christine Shusho. Guys, guko mubibona rero. Wino. Yes, yes, yes. Guys, yes. Abana abatumigwa kuko mubibona. Zamuka hano haruguru. Kuko mubibona. Ngari yaguki. Jambo rimwe. Umuretse banza utunge hano. Kuko mubibona rero abana abatumigwa bahageze. Chairman wacu. Christine Shusho. Guys, kuko mubibona uyu ni Christine Shusho arahageze. Mwigire. Kuko mubibona uyu ni Christine Shusho, bari kumwakira. Yego, ari kumwe na Apostle wundi. Nkuko mubibona abana abatumigwa, the special one. Special. Yego, nkuko mubibona ni abashitsi maalum. Bajya bavuga ngo ni abashitsi maalum. Wageni maalum. Yeah. Welcome. Turabagezaho ibintu byose. Ibintu byose biri bugende. Turaza kubagezaho byose.
ijambo rimwe kuri uno munsi kuri ni Kandidat TV 1. Ijambo rimwe nuko gusa uyu munsi ni mwiza, uyu munsi ni ubyishimo, uyu munsi ni uwo gushima. Turashima ibyo Imana yakoze ko yakuye umwanzi ku rugi iwacu, bakaba barasubiye mu macumbi yabo nubwo bose batarataha. Uyu munsi ni uwo gushima no gukora. Urakoze cyane. Ushobora kubihuza gute n'ubu nyine ni situation iwacu, unyine abavyeyi ko bararyama kangahe bagasinzira, ni gute ushobora guhuza nyine iyi event yo gushima nyine y'ubu nyine n'uyu munsi? Nshobora kubihuza kubera ko hari gushima, turashimira Twigwaneho, turashimira Abanyamurenge, turashimira Intare za Sarambwe, turashimira umuntu wese wagize uruhare kurenganura bene wacu bari bishwe bicirwa mu mazu, abana, abagore, badatora ibitaro, badatora abarwayi, badatora umusirikare, badatora umuturage, icyo bahuye cyose ikiremwa gihumeka baracicaga. Ariko uyu munsi iwacu kuba baryama bakabyuka, dufite amashimwe. Hari abantu bibaza bakabaza ngo se uyu munsi ni amasengesho cyangwa se hariho n'ubundi na fundraising, sinzi ushobora kubisobanura niba no gushima no gukora. Gusenga tuzabikomeza bihoraho, ariko cyane biravuga gusenga no gushima birafatanya. Musenge mushime, uyu munsi turasenga dushime dutange n'ituro. Yego murakoze cyane. Asante. Bari mu jambo rimwe uno munsi, jambo rimwe mama, jambo rimwe kuri uno munsi. Uyu munsi ko barawita ngo umunsi udasanzwe, wowe ni gute bimeze? Uyu munsi ni gute ufasha muri wowe? Uyu munsi mufasha nk'umunsi udasanzwe ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge, aho twaje gushima Imana ku mirimo n'ibitangazo yadukoreye, kubona ababyeyi babasha gusenga batuje. Abantu ejo baremye isoko mu gatanu byari bimeze neza cyane, ejo bundi turashima Imana kuri ibyo yakoze. Niko ubwira abantu bagize uruhare mu bwicanyi bwa bene wacu cyangwa se bwacu? Abo bantu bo kubavugaho biza bigorana cyane, kubera ko njya mbafata sinzi ukuntu nabivuga, se nabagereranya nk'iki. Bariya bantu Imana yonyine nizi urubanza izabacira. Muri bano bose ni bande n'undi uzawumva uri ku isonga cyane kandi uzawumva mubonanye gucyara ijambo mubwira? Kakingungu. Wabubwirire ijambo mukubitanye ucya mugahura kandi cyangwa Kongoro. Niki wabwira Kongoro? No mujya kamenye. Amenye numva no mujya kamererwa neza. We ngana utubwira ijambo. Cyo ikintu nabukorera kindabona amenyo ari ikintu rahisi, ndabona kumujya amenyo ari ikintu rahisi, yo mujya amenyo mu minota ingakamakira je ngomba kumujya ikintu azasigara naho trace atazibagirwa naho mbese akarinda apfa yumva ya secret kuko yifite. Yego murakoze cyane. Mubona rero ikiguruguru. You are welcome here. Join here, join us. Tuba twakira abantu man. Join us here. Join us here. Ikiguruguru. Muraho. Murishimye kuri uyu munsi wa none? Ngaho insuhuza gusa. Asandi Imana bawo mugisha. Ikiguruguru wowe ni amagambo abiri gusa. Uyu munsi ni umwihariko kuri wowe cyane. Imana ishimwe. Urabubona ute niki wawuvugaho? Uyu munsi urashimishije, kubona twaje hano gufasha abantu b'iwacu, niko kwifasha. Rero kuba nshoboye nko kwifasha ni ibintu binejeje cyane. Abantu bakande ku Kiguruguru subscribe, kandi mukora ibisabwa byose. Imana ibaho umugisha. Guzimije kamera. Si guys, ada hizo. Fresh papa. Namahoro. Guys, nguko mubibona rero turi hano kuri Calvary ku gikorwa cyahuje abantu bose b'Abanyamurenge especially. Nshuti yanje muraho neza. Yego, uyu munsi urawufata ute? Uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo tuze gufatanya ibitekerezo byo kugira gutabara ubwoko byose. Ukiraho ruguru mwabagaye?
twabaga mu Mibunda. uri umunyabibunda ngaho suza nk'abasore bangahe bari mu mibunda neza n'umwana neza wimuhira Abanyamibunda bose ndabasubujaho muri suza mwese. nk'abasore bangahe mwakinyanye umupira Umupira nawe. nawe okay ngaho uvuga nk'abangahe uzi bari mu mibunda kuri ubu sawa data banane baraje tumeze neza mama yes sir zana screen uyu munsi urihariye guys kuko mubibona nguyu president Tombe President aragiye ariko nawe amewasili. muraho president uvuga ijambo rimwe kuri uyu munsi Ijambo rimwe kuri uno munsi. kuri kamera Ijambo rimwe. bana bagira cyane Ta jambo rimwe wotubwira. bagiye gusenga tunga gusana kuba binjira ni sawa Mzee ijambo rimwe wa. kinama muraho Gaye vuga gatubwira ijambo rimwe. nyabu Imana igumugisha Yego. utarakagara iyi fura mubona uri hano kubwigiye gikorwa papa amagambo abiri gusa utambuke Esiko noneho yewe naje kubwira abanyamurenge ngo pole cyo ni icambere ikindi cya kabiri ni ukubabwira ngo turi hano ku bwanyu. muraho ngira ijambo uvuga kuri uyu munsi wa none rimwe gusa ko baramutera isoni bari Tugira itunga gutya bimeze neza bimeze gute mzee? bimeze neza checking a sound si hano se irimo hera hano guys nkuko mubibona rero uyu munsi turi Calvary kugi taramo muzi cyangwa se igiterane kirimo abastari batandukanye barimo Christine Shusho hano ni kuri Kadida TV1 wowe utarakora subscribe uyikore ndetse kiraca no kuri Kado irakoze ndetse gana chef agira channel Gahuna Voice TV ngo gahuna Voice TV none se chef uyu munsi niki kiri hano ko abanyamurenge bose paya mbabona buturere dutandukanye twa Kenya hano twaje gukora kino gikorwa igikorwa cyavuze ngo ni stand with Congo in prayer and action ni ukuvuga ngo duhaguruke k'abakongomani mu masengesho ndetse no mu bikorwa pana amagambo amagambo araba amasengesho hano hari ibintu bitatu turasengera iwacu turongera kandi twishimire intsinzi twabonye mu Minembwe ndetse no mu Gipupu ubu nyine mu Gipupu turi Imana ishimwe wa naza mvugana n'abantu barambwira ngo mu Gipupu ubu nyine twigwaneho nihayoboye yonyine kubera ko uyu nguyu afite inararibonye tubwire mu ncamake hari uwo kwibaza ndetse mu Gipupu nihe mu Gipupu niki kihaba mu Gipupu ni bande bahaba Gipupu ibarizwa muri teritware ya Mwenga muri sekiteri ya Itombwe aho ngaho ni mu karere ka Mibunda aho abanyamurenge bamaze imyaka 9 irenga batahakandagira batahubatse badahinga bataharagirira uyu munsi habaye Tombe ariko afande wacu nje sinamvuga ni databukwe ariko nanje kuba mbivuze simwubaho ni muzee reka tuvuge muzee komanda secteur ni komanda secteur ushinzwe secteur kuva mu Mikenke akarenga mu Rurambo ni wa control aho hantu hose yarari kumwe na Colonel Kamasa narababonye twarishimye nabandi bagenzi biwe abo gusa nibo twaba tuvuga viongozi ariko nabandi bose twarababonye cyane ni ukuvuga ngo Mibunda ubu ngubu ni Tombe Imana ishimwe Imana ihabwe icubahiro kandi ngo niho izira nterahamwe zose zari ziri kubera cya Yohana baranditse ngo hari n'ibindi bintu udasanzwe ngo gute kubera ko bari kwita kino giterane ngo ni umunsi udasanzwe ni umunsi udasanzwe kubera yuko ari ibyishimo by'abanyamurenge dufite ibyishimo kuko twari tugize imyaka myinshi mu Minembwe hariho amadrone baba batwika amazu baba barasa abagore baba barasa abana niyo bakarasa n'imbwa
za mbwa ziza ziturira ibyonyi Cyane. barashaka bwa izuru warabibonye izuru ni ukuri kw'Imana. Guys, by the way, turishimye cyane. Ubushize urabizi iyi flyer njewe ndibuka isohoka bwa mbere Minembwe bari batarakuraho buriya bucafu. So urumva rero kuba duteranye Minembwe itunganye mu gihe iyi flyer iri hanze audio kanje ndi kuririmba nahimbye indirimbo 8 nzaza kuzisohora ejo bundi kuri channel uzirimba kubera ko Minembwe yabaye tombe na kanguri uno no bunyine ko barahunga uzi ko bageze Fizi ubu nyine bageze he Fizi bageze Fizi hagati baraka ni Fizi nta musirikare n'umwe wakatanya mama top ihari. Ijambo rimwe kuri Jean de Dieu CEO Jean de Dieu ndamukunda njya nabaye n'umuyobozi wacu hano Gasarani ari missionary mu itorero rya Grace turamukunda ni akora ibintu bikorwa byiza cyane biravyo nyine gusa no gutunga zira ndirimbo kirani igikorwa gikomeye hanyuma gatotanga ni rushiringa yakoze gitangaza noneho hariho n'amakuru mfite ye hari udufaranga yatanze afasha abapfakazi Jean de Dieu nimba ari kumbona ndamukunda cyane arimo arambona kandi twigeze no kuvugana ubushize turi gukora fundraising ku kiriyo cy'umudamu umwe cy'umusore umwe wapfuye wabega nimba ari umwega nimba ari iki sinibuka neza murantunga Jean de Dieu ni umwega ndavuga uwawe wapfuye hari Agasarani umugabo we yaguye ruguru yatanze 10,000 yohereje 10,000 aririya dukora fundraising hano Rugenza uriya bita Lawrence sinza mwita Rora zamwita Lawrence Rugenza ni Lawrence sawa tungana kamera wa mvuge Rugenza ni Lawrence apana Rora ni Lawrence kandi n'umugabo azavuga atishama azavuga atikanga azavuga ashizamanga ni ukuvuga ngo rero tugomba guhaguruka abantu bose ba MRD abantu bose batwirwaneho muhaguruke tuvugire igisi abanyamurenge tubavugire tubahamagare tubane twese mwirinda kagara Bibiri zivuga ngo ntukaberekere Satani ntukaberekere Kongoro. Ijambo rimwe kuri Kongoro reka mashi Satani sawa elekeza hano kadida tunaenda tokei Isabella tunga haria come here. Ijambo rimwe kuri uyu munsi turakubonye we ijambo rimwe turi muri screen ijambo rimwe ma uyu munsi ni umunsi udasanzwe ku bwoko bw'abanyamurenge. You look smart by the way. Thank you so much. Nishimwe kabisa. Niki uyu munsi uvuze kuri wewe? Uyu munsi twaje gushyigikirana, twaje donc guhuza imbaraga. Uzana ijana ryawe nanjye nzari ryanje duteranye tugurira abana biwacu isukari. Wow, God bless you. Tugenda gucya wa hara mu irembo. Hey, MC Mukuru. You are welcome kabisa. Grand frère. Karibu cyane mzee karibu ijambo rimwe kuri uyu munsi n'umuriro ni kuvuze kuri uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu buzima bwacu ni n'ibyishimo byinshi kuba iwacu ari amahoro turimo turaza guterana dushima Imana kandi iwacu nabo bashimye Imana. Ijambo rimwe kuri general wacu Charles turamusuhuje cyane ahari bwana sifiwe sana mo general nakupenda na lingio mingi sana abagabo bari mu gipupu nabonye koloneli Mitabu ndagusuhuje cyane mo koloneli na Fande Kamasa Mbote na Bino tuzabonana mbwira amagambo abiri gusa mukomere turi inyuma turaje gufata umwanzuro turabasanga abanzi bo baratsinzwe bitegure baraka tuzasangira isamaki. Mungu akubariki. Tugende guys guko mubibona rero tugihara ku muryango cyangwa se ku irembo abantu uyu munsi ni benshi abantu uyu munsi ni benshi ariko ni byiza ko tubereka ahantu baba batungurukira ni benshi cyane. Uyu munsi tusanzwe kabisa nkuko mubibona abantu ni special abantu bitabiriye bikomeye yego akagara karatsinzwe muri aho sister namahoro. Uyu ni umunyamakuru nagira ijambo rimwe yavuga kuri uyu munsi ijambo rimwe gusa wa yambu cyane. Yego twishimiye uyu munsi cyane asante umunsi wo kusengera igihugu cyacu cyabaswe n'ibibazo by'intambara za buri munsi
rero uyu munsi ukaba ari umunsi wateguriwe kugira ngo abantu babashe kuza gusenga kwiragiza Imana kugira ngo Imana itabare ubwoko bw'abanyamurenge. Imana ishimwe. Ruguru mwabaga he? Iwacu ni mu Minembwe ku Runundu. Ndakuzi. Uranzi. Wowe nduzi? Ndakuzi nashye. Imana igumugisha. Nimba ufite channel wanyuza hano bagakora subscribe. Channel yanje yitwa Ndori Media. Yego turabasaba gukora subscribe, share na comment. Yego. Imana igumugisha. Urakoze cyane. Yes guys. Kuko mubibona rero twebwe turahagarara ku muryango nta muntu utari buvuga ijambo kuri uyu munsi. Yego. Muraho evangelist. Ijambo rimwe gusa wavuga kuri uyu munsi kandi ukureho gafukamunwa. Agafukamunwa wenda ni impamvu ze takibazo. Ijambo rimwe gusa wavuga kuri uyu munsi. Naretse kukumbwira bityo. Oya ni ibisanzwe. Kontaza mbishobora kuri kamera. Kandi uyu munsi ari umwihariko. None se twese dufite ibyishimo z'uyu munsi kubera ko twaje mu gikorwa cy'iwacu. Iryo rirahagije kandi ni ryiza. Ijambo rimwe wabwira abagwanashaka bari mu Minembwe. Barwanashaka mu Minembwe icyo nashobora kubabwira bakomere, turi kumwe nabo niyo tutaririye ariko natwe hano turi. Umusanzu wacu urakomeye. N'igikorwa ngire ngo caduhuje nico nyine. Nico kubatabara. Bari ku isasu natwe ko turatanga ifaranga. Kwizina ifaranga tugiye gutanga. Cyane. Ukumvuye kureba kubikuza hari. Bari guvugisha kabisa. Mukomeye cyane. Cyane rwose. Ese bakina bamwe bari yema. Ahubwo ntibaraza man. Tibaraza. Stopinze. Yitwa Kugoroba bakabavye. Kugoroba kabavye. Haya twagi. Alright guys. Aba bantu murabazi. Abadamu bari smart kabisa. Barakeye. Kuko muwabona rero bagira channel yitwa Akagoroba Kababyeyi TV show. Abagore b'abagwanashaka. Imana ishimwe ko mwazindutse kabisa. Abagore b'abagwanashaka. By the way mugende mukore subscribe ku Akagoroba Kababyeyi. Wowe dukurikiranye hano kuri Kadida TV hano no kuri Kado. Mugende mukore subscribe ku Kagoroba. Niki se mwavuga kuri uyu munsi? Uyu munsi dufite ibyishimo bidasanzwe. Umunsi w'amashimwe uza wivugaga. Uyu munsi twaje gushima ku bitangaza Imana iri mu kudukorera. Abanyamurenge. Uyu munsi tumeze neza, ntabwo tubabaye, turishimye. Rero uyu munsi umuntu utagira ibyishimo bishakisha. Asante nawe. Mutere mu iserenge. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe ku banyamurenge cyangwa se ni umunsi udasanzwe ku bwoko bwacu. Twaje gushima tuje no kubaka hariya zirankunguzi zo kwa Gisegeti zakungurira. Twazanye amasadaka. Twazanye ituro. Abantu bitwajije abantu baje mikono wazi nini munaweza bawaambia? Uko abo barahari? Aya. Akagara tukiyame hano. Umuntu waje amaboko maso uyu munsi. Mufurize. Turamwita Kagara. Afurize agira icyo atanga. Cyane. Imana ibaho umugisha. Afurize. Yego. Tubaye ikiganiro ga nabo. Tubaye ikiganiro kubera abantu. Uyu munsi ni gute muri wowe wakiri? Bavuga ko umunsi udasanzwe nawe wamaze kera kuhagera. Uyu ni umunsi udasanzwe wacu twaje gushima Imana ku bwa Minembwe no guhagarara n'abariyo. Niki kintu wumva muri wowe cyokorwa mbese kiruta uko babiteguye? Uburyo babiteguye ntabwo mbizi mu burambuye ariko icyo nje numva nuko tworagana tugataha. Utahara kutoyo. Wowe. Kuko amatugenda. Iri on. Vuga nta kibazo. Uyu ni umunsi udasanzwe. Uruhare rw'umunyamurenge. Ushobora kugaragarira ahangaha. Muri gato kagaragara ushobora kugaragarira ahangaha. Hariho uburyo bateguye kino giterane. Sibyo? Wowe mu byifuzo byawe uko wifuza uko byagenda bikagenda. Ni ukuvuga ngo ugomba gukoresha imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kugira ngo ubwoko bwacu bumere neza. Murakoze. Nta rindi wakongeraho. Niko ubwira abantu. Imana umugisha twese turi muto gutaha. Uko mubibona uyu ni perezida wa Kayore
gatubwiye ijambo rimwe mzee. Ijambo rimwe Imana. Ijambo rimwe. Cyangwa kuno munsi. Ino dukoresha uramugo. Yes. Chamani, uyu ni madame Chamani. Iri jambo rimwe uvuga kuri uno munsi. Kandi nawe uyu yavuye muri Amerika. Kuri uyu munsi turishimye cyane, turanezerewe, dufite ibyiringiro ko isengesho dusenga ivuye ku ndiba z'imitima yacu zigera ku mutima w'umwami Yesu agakora ibitangaza n'ibimenyetso. Uyu munsi ni gute wawakiriye kuza bunyine twigwaneho iri muri biriya bice zari biri mwaduyi turi kubabona bageze za Gikuku n'ahandi hose bamaze kwigarurira. Ni gute ushobora kubihuza gute uyu munsi twazanye mbere na mbere nishimwe, turi mu byishimo cyane byinshi, kuko uyu munsi ni ibyishimo ariko kandi dufite ibyiringiro yuko tuzagera ku bikomeye cyane kubera impamvu z'uko umwami Yesu adushigikiye ari imbere. Uyavuye muri Amerika reka nawe atubwira ijambo rimwe. Umeze gute wa? Tumeze neza cyane. Thank you. Iminsi muri Amerika. Uyu munsi turakubona waje kwitabira, witabiriye uno munsi wo gushima aho kugira n'icyo buriya turi bukore. Ni gute wabyakiriye kuba bihuriranye nawe uri hano muri Afurika? Urabona ni ibyishimo bikomeye kuba ndi hano byonyine ni ikimenyetso cy'uko mbyishimiye, kuko mfite nashitse ku wa gatanu kuza ntibyari byoroshye, ariko kubera nzi ko ari ikintu it's must ko ngomba kugikora byatumye numva ko ngomba kuza nkaza kwishimana n'abandi tugashima Imana ku byo yakoze. Ushobora kubihuza gute n'ibi ngibi biri iwacu, amahoro ari iwacu, abavyeyi baba bajya mu nyine bagasinzira, akuno munsi twaje gushima niki cyahise buriya kiza muri wowe? Ubundi kubijanye n'ino situation buri muntu wese agira ikibanza ahagazemo, ariko njewe kubganje ku myizerere yanje ibi ngibi ndabizi ko ari byo tuzoza tugenda tujamo. Izi ni inzibutso gusa tuzokora z'amashimwe Imana tuzoba twakoze twaratashe tukavuga ngo twashimye Imana, ariko njewe ibi ndabitegereje na mbere n'indi minsi iza ndabitegereje ku myizerere yanje, kuko nizera ni ibitangaza by'Imana. Abantu babona ko ari ibitangaza, ariko nje nambizi ko bizoba. Dukunze kubona muri Amerika bavuga ngo Amerika irimo akagara abantu nyine batumva bino bintu benshi, buriya nivyo cyangwa nyine nama kuta wivuga akagara ngiye gushima Imana please. Ntabwo jewe sinda nkuna n'umuntu urivuga iryo zina n'umuntu w'akagara, hari abo nzanyandikira nkababaza uri akagara ko njye mbona posting bitameze neza, yemera nuko kamuvaho. Sinkunda kumva akagara uku kera urancafuje kandi ngiyemo indaro tuwarubizi. Sawa, urakoze cyane. Thank you. Tugisha ba beauty. Bimeze bite? Warangejeje wa. Ijambo rimwe Imana, ijambo rimwe kuno munsi. Turi abanyamurenge. Ijambo rimwe. Turi abanyamurenge. Narindi jambo rihari. Kuri uno munsi. Tanga ifaranga. Je nasta. Sana cash mani. Miss Katanga, bimeze bite Imana? Kurinde. Ali, mama, vuga ijambo. Turi abanyamurenge. Twaje gutanga ifaranga.